hawe na gajingja kala kali we Dribar katrong ula Khlad no Assam hadien bakakali ka ba unyat kala ha Umsning By-pass pynhap hari Bhoi district kani katrong kadai ka bawan kit ya kinyut na goti da ka jingtmu ban leit pynhap sharilum Jaintia bat hadien balapoi ha ka surak Umsning By-pass katai katrong kala bat lawanra ka jing Khlad no Dribar bat unong but ulaman saw Dribar katai katrong balakala latip kerteng kum udawni Dakar basa Hamadur East Jaintia Hills bat unong bot balaman saw latip kerteng kum u Erickson Swear na umulang West Jaintia Hills kum layo jingtip laong ba kani ka jingja kalaja hakapor arbaje no phaisngi bat katai katrok kabadan yung number AS01RC 0613 kala no Umsning By-pass katba kadangwan na gohti banlet sharilum Jaintia bat kadaw kablapelong ya kani katrok bakala kadai kajing penher state Dribar bala let bantenra ya kajing kier bat ringkang syakawai pat kasurak hadu bakala kala sundan leit ru pa ya Dribar ubala Khlad lara no sa civil hospital nong po pan pendap ya ka post-mortem examination but ya unong bot ba laman saw lara sa CHC Umsning banyo ya ka jing sumar shu laong pa kipulan ka Umsning police station tang maryayo jing tip kilalit mardor siya katay ka jaka ban ay ka jingaram na kabenta bansay ya kamet trong Dribar bala sakot na kajing syaban hakatrong balakala bat na kalyang kipulit ru kidang pelong ya kajing toket halor kadaw kajing kala kani katrong hadu ba Dribar ula du yala kajing ban unong bot pan ula mensaw